2016 mu kwezi kw'ikumi omwebembezi w'ihanga General Yoweri Kaguta Museveni akarangirira ko Uganda yajumbwira amajito mu cyanga cya Bunyoro hamwe na Noya kandi okurugo bw'enteekateeka zo gatimba zitwire nzigenda omiri ekyaresereho buremezo mu bataka no kubinga mu mataka gabo okucererwa kushumbusha okurubaterero bwawe bw'abantu hamwe n'ebindi bizuba ahariye kibine kirungi kiruho hariho ebyentunguke bikozerwa umucyange birimo umurimo gukombeka cyayi cyendege cya Kabale International Airport Hoima amashanyarazi ku rugadamu ya Kabale gahanyanja ya Albert oruguto rwa Hoima kuza kayisotonya oruguto rwa Buhuka hamwaro oruguto rwa Kigoro bya Burisa n'izindi 10 ezirukorerwa Burisa Kikube hamwe n'amasindi ebintu ebikoleddwa bingi obututuse kati naye n'ebikyagenda okukolebwa nabyo bingi nnyo naye kati wetwogerera waliwo ebintu ebizibu bibaawo abantu bafunye emirimu aba bizinesi bafunye okukola n'enguudo zikoleddwa n'endala zikyakolebwa ne bridges ennungi waliwo ne international airport ey'okubiri ya Uganda egenda okutandika okusaavisinganiriza industry n'okuyamba enkulaakulana mu ggwanga lino. We got a lot of taxes when we got the farm outs from Heritage to Talo and then Talo to Total. The country was able to get more than 500 million worth of taxes from the two transactions. Abantu abandi baganyirwa mu sente z'enshumbushanno na munonga aha mudumo gw'amajita gurukuza kuraba hamwe n'umwanya gubarukuza kombekamo icunduro ry'amajita nangwa n'abandi bayombekera amajugo murembe ago babiri batine masiko kombeko mu magara gabo. To date we are proud that we almost progressed with the project. We completed the environment and social impact assessment, which we started way back in 2013, culminating into the public hearings in 2019 and getting a certificate of approval from NEMA. Tukolera mutoto Uganda ne companies n'etongole ezikola ku mafuta bizebiyigiriza abantu through supplier development trainings n'etongole eddala ebiyamba okulaga abantu kyekyetaaga ekyo nakijja kuvuira kumanya n'okufuna obukugu in form of training. Omu exploration phase yabayireho kampuni zikateeka esente zikuhika $3.5 billion ezateirwe mu business eno emiliyoni $948 million rundi miliyoni 988 nizo zasigaire mu kampuni za Uganda baitu mu sente ezo zasigaire mu Bunyoro hanu zingaha. Dr. Kabagambe Kariso ryo muhabuzi wa president mu nshonga z'amajita nagira ngo abantu ba Bunyoro bashemereye guteka amano mu kubana ibintu biryaha mutindo gw'akatare kensi yona kureba ngo mugishago no gurije bagukwata ati kituyamba kurona ntitulesere ebyo kulya byayito katale ebintu tubikudibira ku mkyalo so ekintu kikolese engude zizire kandi obo twakwatula omugisa aroni nekisaye kyenyonyi ekiri Kabale ekisaye ekyo kijja kwikaraho ngoza mafuta gagenzere ebyo tumanyire ku cyumba itu hano kuraga ntuli ebyo kulya birungi muno hano bya Hoima Resort Hotel ku cyumba habwake twahaire contract tege twagiha kampuni y'abajungu yo ku cyumba ebyo kulya kandi ebyo kulya bikucyumba nibirwa heru ya Bunyoro. Government neteekateeka kutandika kushoza amajito mu mwaka gw'2022 kandi 2011 by'okwezi kwa kane umwaka government ya Uganda hamwe n'eya Tanzania bakateeka omukona handagano zo kutimba amajito hamwe na company zirukuza kugatimba gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto